Joto Tripurasa Rok sana musulman. Kewo phano unknown jaga ni kono application install tak Naidi. Hamane pore no photo ro upload tak Naidi no video on khai tamane ni activate phone ro isi no no rang mane tamai ni. Isa rang ni upload tak khaprom ni. Amaro joto fake, it's like an AI. Ni capture khai ni figure capture khai ni body capture khai ni movement capture khai. No AI we tam sunami tongman na ga ni jenis khai man lam. Joto na lam sogo the secret live daily channel on nor jeta video clip kisa nugino saman kana seni boron ganang Dara Dinesh tam Kok Kwchar kha joto lukurok no tei bri rok no sing tabu kabang mano social media o Facebook pe YouTube ro nogi mano AI videos nam lai post kala layo photos nam layo eba keri hamya chumjani no kaham ngui thango tei video ro editing khlai ekdom reality hakes nam lai tongai mane phiaba obo puti bahi khodi in AI no sing kabang ma borong ni use khala lai tongai mane tabuk social media o kabang ma borong no nukjagi tong mane nugini tong pheba ang o video ni bising tine sawi khana nai AI tamo abake AI tam khodi khlai abono na tine sang kaham ke bujilai nai obno tine sine Dara Dinesh sai khana rekha joto lukurok no AI videos nam lai mani muthagdi abake awon belai khana saya nei sawi khana rekha obno sate no ang rok no sai khana nai AI videos namani bo belai khana saya maneke boro saya male sing jata AI no use khala layo phiaba ri haimyanis kaham khlai simanongke nini ori no khogi bo ses khai simano bo nini live baksa hine mano biko angle asuk thangai jongmani ebake asuk edit khai jongmani AI bai kono rang khoksa bo khoding yak nong na bo phaltu sine ben mano phiaba jepro khoding ngai thango ebake jepro problem ngai thango apro nge social media o nukjak paisinai tangin ge Kubino ani AI video de AI sinamati rang tanja kang obo haike kok salai tongmani nukjak tirek obo haino AI borok ni thani bo sokpai tong o AI bai ni live no borok gesapano khlai simano kisai misa views ni bagai ni live session mana chako ni o kisai misa income khlai ni bagai sinang tini AI use khlai tongan ke kyaba boleni ni no tam khlai sino abonang saipan maragla te bawa haike hacking eba ke hacker hai nini account ni rang bo kamai mano te nini kabang ma khodi mi mano in case Dara Dinesh bo oblo te tam kong no saka naro kaham ke bujui khana ni hambai jotana no Joto Tripurasa Rok sana musulman. Kewo phano unknown jaga ni kono application install tak Naidi. Hamane pore no photo ro upload tak Naidi no video ro pasandi unknown especially unknown website or unknown application so we game the thing nani bagi sai tong khanao je koekta application tong juro video on khai tamane ni activate phone ro isi no no rang mane tong nai isa rang ni upload tak khaprom ni amaro joto fake, it's like an AI. Ni capture khai ni figure capture khai ni body capture khai ni movement capture khai no AI we tam sunami tongman na ga ni jenis khai man lam so hani bagi be aware joto buri rok especially kono jaga o aheno ereng photo editing rok tak khai di sak no nai thang na ni nei bar sak ni dress no change khai ni nei kono jaga photo rok upload tak khai di do not ever use AI for editing your photo edit khai ni bagi ni mobile ni original application tamone bono use khai ni bar joto na in case unknown jaga ni install khai no photo edit like ke no ni data bo aro capture ngi thango no ni complete details bo no share ngi thango no ni phone numbers no ni location no ni jotto gallery ni photo tamone jotto no share ngi thango so be careful, do not use any AI photo editors no ni bage safety no bese buri khaimo no jotto no sak no mai thono mo tungo sak ni acting no phono mo tungo sak ni jotto no publicity khaimo mo tungo but be careful with such things no unnecessary I know app man kan I thought are ora photo ro kangum dekhan I thought kasna meru be yourself, be natural guys ko sing I thought no sana thai mana no ro self natural khai ta hoise amna I thought jotro I thought sudu AI bui bai na chore reja ko nei sime aro gara photo ro upload khai no ne photo bo link thango boro application install khai mani ya golo gara permission okay give permission and mani ya golo or give permission thage tamung thang joto no Not pura data clear khai kibo not pura data na boro capture khai kibo yo ni contact number ni gallery ni jotto everything that you have in your mobile will be captured by them, will be tracked by them. Hani bagi sao ta do not believe on any AI or any unnecessary mobile applications to edit your photos, to make your videos look better.
to change your dresses on the photo, please do not use that. Thank you.